Sanibonani ibizo umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane eqhubeni kwakhokho kumayabo. Siyanamukela la AVG Reality namhlanje ngiphethe insizwa esebenza. Senajwayele ukuthi ngiphatha abaculi namhlanje ngiphatha ngamculi. Ngiphethe insizwa esebenza kwi-acting. Ngiyazi ukuthi bakhona sebefuna ukungiphikisa abantu bayayazi ngoba bemanzela samwe kodwa namhlanje we are here sizokhuluma ngeside ye-acting. Uyi sawubona. Ngibingelele kuwena mfowethu ngiphinde ngibingelele kubabukele emakhaya esicelayo bakwethu ukuthi nisupporte i-AVG News nibayethe nisubscribe mangabe khona okufakiwe then in comment niphinde nilike siyabonga. Siyabonga kakhulu lapha ukuthi usengishayele i-advertising ngoba for vele bengisathi ngisazoyishaya kusho ukuthi hayi ngiyabonga bafo Fundani love letter ncwadi yothando abantu bakwazi kakhulu kumaskandi you are here namhlanje uhamba nga different story kwenzakala ngafishane nje ngasho ngithi khona kulabo abangangazi igama ngufundani wakandlovu uncwadi yothando njengoba eseshilo umchasisele ekhaya uzombiza ngegama lesikole ekhaya kusecholojo esakhile ngaphansi kwenduna uSiphoso angazi ukuthi ngathini kodwa ke ngasho abantu ngiyazi ukuthi abakhona abantu abazozibuza ukuthi khona njengoba eshilo ukuthi khona abakwazi kakhulu emculweni kuza kanjani ukuthi khona utholakale usuka acting ngoba phela abanye abantu sebaba nenkolelo yokuthi khona mangabe usemculweni strictly kufanele ube semculweni uyayibona leyo nto le njengoba umtshengiseni wathi yeke kulokhu tatazela umuntu lokutazela umculi umuntu angahlala emculweni nalokho tatazela lenkozo nawo umunye setatazela use act so kusho ukuthi mina ke umculo ngiyawuthanda kakhulu futhi ngiyabonga ukuthi khona ngangena endimeni yomculo ngoba ukuba kwami semculweni kwangenza nga discover ezinye zezinto ezikhona kimi ngendlela zokuthi the more usiba like njengoba usemculweni ngisemculweni ngihlangana nabanye abantu so ngihlangana nabanye abantu kancane ngiyobe ngidiscover ukuthi khona lento ekhona kimi khona lento ekhona kimi awuthi ngiyibone ukuthi izosebenza na kodwa ke ngenhlanhla kwase ukuthi leyo engayidiscover ngayibona ukuthi khona kimi besides ukuthi iphimbo lami limnandi ngiyakwazi limnandi ngoma yabo so ngase ngibona ukuthi iyasebenza njengoba namhlanje ngize ngeza ngazohlala nawe we acting mostly wenzani uyabhala or it's you or actor or umu director or wenzani ngatsho ngithi ngacishe ngithi ngikwenza cishe konke uyatatazela wena ngiyabhala jack of all trades yes ngiyabhala ngiya actor ngiya director yeah ngingasho kanjalo nje ukuthi ngiyabhala ngiya actor ngiya direct hayi nayizwela uthe sa actor lapha ngijampele ngale as director ngiyadlala kodwa ngiyazwakala ngabe yami emsebenzini woku actor usenisebenze kangakanani mhlawumbe into osungayisho ukuthi ayi umsebenzi wami since sengene kule department yakwa acting yilo nalo mhlawumbe abantu banokuyibona eminye imisebenzi kwa social media uthola ukuthi abakwazi ukuthi isandla sakho ngasho ngithi uqala kwami kahle ukungena kwi-acting ngaqala ngakusho ukuthi ngadibana nensizwa yakaXaba kwi-entertainment ngaqala ngisebenza khona ngi-actor so kusho ukuthi njengoba ngisho ukuthi mangabe ukuthi into ikhona kuwe mangabe ngifika ngizovela ngikusport yona ngikubone ngithi no yazi ukuthi ithi ngicela ukuthi ungibambele i-role ethile the moment ngiqoka hayi ukuthi le nto ayikho kuwe ikhona kuwe kusho ukuthi ngiqoke le ndawo ne-right so masifika lapha ya liyansizwa yakaXaba uSiphamandla Xaba kusho ukuthi wase ngithatha wathi ndoda ngicela ukuthi khona ungi-assiste kwi-directing uSiphamandla Xaba is the owner ye-entertainment yes wase sithi khona ngicela ukuthi khona ungi-assiste kwi-directing at the same time
kusho ukuthi yena ubethi mangabe ngoba bese actor sonke ubethi mangabe ukuthi yena ephambi kwecamera mina bengidirector. So mangabe ukuthi ngiactor yena ube director. Yes. So ngaqala ke kanjalo kusho ukuthi mningi imisebenzi esayenza kusho ukuthi I drama yethu yokuqala intombi yomhlanga yadlala ku 1KZN TV namanje isadlala ku 1KZN TV. Leyo nginokuyibona kodwa bengakwazi ukuthi nawe uyaphatho. Bengithi umuntu ofana naye. Kusho ukuthi ila kwaqala khona indaba. Saya sebenzile noSiphamandla kakhulu futhi kwawukuthi njengoba engase KZN then wase move wabuyela eKZN ngezizathu zemsebenzi nani wabuyela eKZN futhi ngasala ke la futhi ekusaleni kwami la eGoli kusho ukuthi ke ukuthi the guy obekuyena besisebenza sonke obephethe iDOP uVusi Mhlanga. What is DOP? Department of Photography. Yes. Obesebenza okusho bana singabasetholojo lena ngabasekhezi so kumele sibe silokhu sichazelana. Kusho ukuthi ekusaleni kwethu kudala esaqala na ukuphatha indaba zamakhamera and stuff sasiye sayiphatha indaba yokuthi khona mfethu asike sizame ukuthi mhlambe masingakwazi ukuthi senze noma mhlambe imovie noma yini yabo kodwa ke mawungakabi neclue nento ofuna ukuyenza sometimes ungakhuluma ngayo manje emva kwalapho uphinde uyishiye futhi concentrate kokunye ngoba ngaleso sikhathi bengisaqhila kakhulu emculweni ingqondo yami phela ibilapho yabo so hayi man sabiye sahlangana futhi wasesithi no ndoda ngicela ukuthi sasesihlangana futhi wasesithi yazi ukuthi ndoda ngicela ukuthi asike sizame something incane yabo asike sizame something sibone ukuthi izosisaphi waba yikho lokho ngaqala ngabhala esinye istory ngasibhala ngasiqeda sasisenhlelweni zokuthi sifuna ukusishootha asakasishuthi sasenhlelweni zokuthi sifuna ukusishootha it happens ukuthi sathatha izingane sayozipractices sithi siyozipractices then saphinde sacabanga sathi no lezi ingane ukuze zijwayele iCamera because kwabe izingane ezingajwayelanga iCamera sathi lezi ingane ukuze zikwazi ukuthi zijwayele iCamera let's create something small esoba shooter then I think mabe ibuka leyanto izobenza ukuthi bajabulele ukuthi khona babe phambi kweCamera lesa story sikhona namanje ku YouTube si right kakhulu iFriends Forever ne then uma sifuna ku YouTube wenza njani mangabe ukuthi esifuna ku YouTube angangena ku Free HD Movies njengoba ukubhale Free HD Movies mayengena lapha imisebenzi yethu khona yonke nje lapha yeah so it happens ukuthi ngasibhala sabhala ngenye indlela kusho ukuthi ngabhala amasini maybe ngabhala amasini awu 14 sashootha sithema sisishuthile safike sasishootha masibheka lezi ngane the ways actor ngakhona hayi man that's right nje ezingane zi right no ndoda ngcono extend le story and uyangiphusha mina ukundoda hamba ubhala extend le story sibe u30 minutes ngaleso sikhathi into esasishuthela I think yayidlala 12 minutes I had to go back ngibuyele futhi ngibhale ngithe mase ngisibhalile ngasibhala hayi ngithengele ilanga lokho ngijibele ngiyabhala xa ngiyamfonela ngindoda asisenze sibe yi1 hour yabo vele kube imovie so sasenza it happens ukuthi khona sidlale 1 hour I think 1 hour 23 minutes so kwaba yikho lokho ngendlela okwenzeka ngakhona amanye amascene besiwa creator like same time uthola ukuthi mhlambe into yakufikela ngaleso bebe actor la then ikufikele lento yazi ukuthi nawo uthi sifake enye scene so ngendlela ilendlela labantwana ababengakhona nangendlela abajwayela ngakhona iacting ngokuthi khona amanye amascene besiwa creator manje sibatshele manje ukuthi wena it wena uthi then siba practice same time sishoot at same time so kwaba yikho ke lokho then it happens ukuthi siyaqala ke siyengeza abantu esebenza nabo icrew sithi ukuthi ngoba umsebenzi siwazi ukuthi mawungumuntu ungafuni ukuthi ubambe yonke into as much as ugudu kuyo yonke into but ngeke ubambe yonke into so kufuneka wena ubambe okunye nami ngibambe okunye nomunye abambe okunye ukuze namaphutha sikwazi ukuwabona sikwazi ukuthi futhi share yabo so kwaba yikho lokho kuze kufike namhlanje I think for this year itarget yethu sasifuna ukushootha ama movie maybe afika ma uthi wasehlulekile ngcono sibe at least ngcono sibe na 10 yabo mangathi wasihlulekile
so far selilanga so far this year because ade lihlelo ukuthi lifuna ukuthi this year at least lishute ama movie awu10 manje sesikuku June almost half of the year kumele ukuthi at least ngase half of the number leli ifunayo mhlawumbe awu5 selina sinawo 5 because as I'm speaking right now kukhona siqede izolo okay la I'm sure ubonile la kukhona uspinach no mambusela so siqede izolo which is yona ibingesi5 which is already sinama drama series out to esibhizi ngawo already aku half angakaphoselwa online asikawaphoseli kwakuyikuthi sifuna ukuthi sishute sizifakele sishuti leyo pressure sizifakele leyo pressure sithi masit noma singahlala kodwa sibe sikwazi ukuthi content yethu sesingalokhu sinikeza abantu and at the same time sine channel kodwa ke at the same time siyawabhala ama proposal then siyasa futhi kuma lokhuzane kuma TV channels ukuthi ever mangabe ukuthi bayi accept then izoya khona then la manje soqhubeka kwi channel yethu so far injani response yabantu to I channel yenu i-response i-right kakhulu kodwa ize noma mangabe ukuthi umuntu ungeke uzo expect ukuthi abantu ngisho ukuthi abantu bonke bakuncome ngoba mangabe u-right mangabe ukuthi u-right uyazi into oyifunayo unga expect ukuthi even if noma ngathiwa wena ngiyakwazi amasen expect ukuthi uhlezi uthi into yenzile right funa kube khona ngelinye ilanga ozothi no man uyazi ukuthi incwadi ngiyayibona into yakho inhle kodwa ke kube ulungisa lighting noma kubulungisela phaya lokhena kuzongenza ukuthi mangisiya ku movie elandelayo ngiyilungisa iacting noma ngiyenze ngitshela ukuthi okay ndoda ngizoyilungisa kodwa ke ngizokhumbula ukuthi konje ugwaza washo wathi khona i-lighting yakhe iyabheda awuthi ngilungisa i-lighting ukuze next time mayebuya angarepeat the same comment yabo kodwa ke abantu i-viewership yethu especially we channel yethu i-right kakhulu I know ukuthi abantu bazobe bekubhekile lapha abanye now they are doubting that actor asikaze simbone mangibheka ama films wenu anama views amaningi kakhulu ayaziwa but awazakali around that group yabantu bakithi so nikwenza njani nina to grow ngalendlela yokuthi ngiyanibona ukuthi niyakhula kodwa anikhuli ngale kubantu bakithi kakhulu or is it because usebenza kakhulu nabantu or is it because beningaka target kakhulu no yazi ukuthi i-challenge esibanayo ngizomkhuluma leli qiniso mfowethu hayi lana vele sizokhuluma samfundo dosuka la hlala khona la ezokhuluma yazi ukuthi mfowethu mostly ake ngikhulume ngendawo mhlambe ake sithi la okhulele khona ukhulele sanetse yes yazi ukuthi mfowethu la okhulele khona sometimes ungenza into abanye abantu bazokwenza sengathi abayiboni uzibesenze sengathi abayibenza sengathi abayiboni hayi ukuthi asiyisi kubantu bakithi ngingakuforward ngingafika manje ngithi mfethu ngikusendele ilink ungakithi ngikusendele ilink or sakhula sonke ngikusendele ilink kodwa uqoda lapho ngithi mangiqeda ukukusendela ilink noma mhlambe igroup let's say igroup yabantu bakithi ngoba sinawo ama group ngisende ilink ngithi bakwethu ngicela 1 2 3 ningixhase 1 2 3 1 2 3 umuntu azosenda something ngaphansi ake ngithi for example sende ama pictures nemanye ama videos azokwenza ukuthi avale lento le abantu ba concentrate kulento engaphansi so mina mfowethu ngisho ngithi lokho kungenza ukuthi yes abantu bakithi ngiyayihambisa into yami kubo ngiyathanda ukuthi abantu bakithi bangisupport and everything but inkinga abantu bakithi mostly esikhathini sokuthi bakujabulela ukuthi khona okay at least sesinayo owakithi owenza 1 2 3 mhlambe sekuleyo nto isingashintsha mhlambe impilo zabantwana abancane because mina njengoba ngila ngithagetha ngomama targetha ngintanga zama ngithagetha ini but ngithagethe mangathiwa ngisebenza nabantwana
ngisebenza nabantwana abancane because ngizama ukubanika lento esingazange siyithole thina sisakhula uyayibona leyo ukuthi abantu bakujabulele lokho abakujabuleli instead bazidistance from you bakubalekisa so lokho kwangenza kwangifundisa ukuthi mostly ngcono uzithagetele wonke umuntu like angazi ukuthi ngathi targeta kwaZulu target Rustenburg kuphikuphi la ngoba ungatargeta kubantu kungatargeta kakhulu kubantu basekhaya bazokudisappoint. So I'm sure ukuthi uka disappointed through music and stuff when it comes to abantu bakithi and supporting izinto. Yes kakhulu ngendlela mfowethu ngibuyele kancane emculweni ukuthi ngendlela umculo wakithi okuphakama ngakhona uma sikandi ngendlela okuphakama ngakhona nangendlela nathi abaculi ebekade sizizwa ngakhona kunabantu ababekade bezimisela ukuthi basize as much as babengasizi ngezezimali but azi kuna leyo nto leyo ukuthi kunaloya muntu othi no matter ngathi usenkingeni edinga imali kodwa ke yena engezanga ngemali kodwa ke the fact that that person uyakutshela indoda ukuthi uyayenza ama-plans ukuze uyabo so abantu abakade bezinikele ngomculo wethu ngaleso abakade bezinikele ngomculo wethu isupport yabancane instead futhi leyo nto leyo yenza ukuthi abantu basizonda abanye yabona leyo nto abanye bebuye emcimbini just for ukuzomosha umcimbi so okungangokuthi just for ukuzomosha umcimbi okungangokuthi njenge Hebrew Theatre abacula abaningi Hebrew Theatre babengayinakile but uma sikandi wayithatha Hebrew Theatre wayibeka eshashalazi yabo uthema kunjalo people started ukuyokwenza umsindo eHebrew Theatre ukuyokwenza umsindo eHebrew Theatre which is ukuthi yes isixoshwe eHebrew Theatre ivalwe ngaleyo ndlela leyo akusiyona indlela yokusupport umuntu le akusiyona indlela yokwenza ukuthi umuntu azanjani umuntu azakwazi ukuthi akhuphuke uyayibona leyo nto leyo but instead benza ukuthi khona umculo ube phansi so angeke ngisho ukuthi khona basisupport ngoba namanje amaqembu ekade ekhona ngaleso sikhathi epusha awasekho namhlanje. Siyayizwa lapha sihleli lensizwa uFundani Ncwadi yothando ukhuluma ngokuthi isupport bakithi asiyilethi kakhulu especially mayisi isithe yafika emuntwini ongathi uyamazi singabheka uMadlela has been in the industry of actor siyambona uyadlondlobala silindele ukuthi sibone uFundani one day ethatha iarts ayisa koBulawayo just like what Madlela did. Nami ngiyakufisa futhi lokho ngikhumbula ngixoxa mina ngelinye ilanga mama ngixoxa nje nomunye umuntu ngithe mangixoxa naye ngathi kuye into ebengiyifisa kakhulu mina bengifisa ukuthi khona ngazathi khona ngingathi ngelinye ilanga and futhi ngizokwenza lokho ngizokwenza lokho angisho ukuthi kusasa kodwa ngizokwenza lokho ukuthi ngizosibhala story i-production yethu izophuma izohamba into esizoyenza i-brief sizoyikhipha maybe ngizohamba before sikhiphe i-brief sihambe ngingene ezikoleni njengoba ngisasho ukuthi mina I'm from Cholocho maybe for example maybe ngene eCholocho high eMavela mhlambe ngithole izingane nothisha nabomama abakhona fike lapha yana then kube naleyo nto leyo ukuthi khona kube khona into engizoyenza endaweni yakini kube khona into engizoyenza endaweni yakithi mhlambe sekungenzeka ukuthi nabanye abantu babone ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi ingane sizama ukuthi sizidiscover ngendlela because athina sonke mhlambe sizophumelela ngokusebenza kodwa ke ngoba uthisha emakhaya uvela ukuthi uzoba uthisha ube unensi mntana mbe udokotela ube isocial ukula abantu ube yipolice abacabanga ukuthi lo mntwana umele bayi accountant ube yi-actor ube whatsoever. Ngamuva we have got a ghost emuva kwecamera ngazi ukuthi ukhona umbuzo ongafuna ukuthi udlulise lapha ensizweni sisaqhubeka. Mina ngakusho ukuthi this is not the first time ukuthi sibone umuntu transiting from music to acting or vice versa. I know abavele eZimbabwe Fukafupi simazi actor, street actor, street theater actor, sambona seku-music. uMadlela laye uqale eku-music waya ku-acting, of course wakwa-actor lasesikolo and he's both now an actor and a director njengofundani
uBig Zulu sesike sambone actor la endaweni ezihlukeneyo. But now my question is abantu labo sebenza laba, I think nxa mention amagama ngithula abo xaba ngama South African labo. Yeah. Then i-cast yenu, is it ama South Africans, is it Zimbabweans? And if we mix, whether i-cast is not a mix but lina working together as ama Zimbabweans lama South Africans, kuvula njani ama channels? Already you have spoken ukuthi, you have said ukuthi ama Ndebele, let me say, yibe sibabiza abantu bakithi bebe ngali support kakhulu, especially nxa usucounter le disappointment ku music. Now usutargete susebenza lamaZulu lamaNdebele ndawonye, lokho kuvula njani especially ama channels ikakhulu on YouTube? Mangathatha ukubheka mangazama ukubheka kahle ngathi khona ku YouTube mostly mawungahamba uyobheka abantu basekhaya especially abala eGoli abala eGoli baya viewership, because sometimes uyephela because iYouTube ihamba nanokuthi if wafaka umsebenzi wakho waya ngama comment kakhulu, mawuye ngama comment then i-viewership yakho yabona. So mostly abantu esiqala kubo futhi eqinisweni yikho lokho babethi khona charity begins at home. Ayipheli leyo nto ngaphakathi kithi ukuthi laba abantu ngabantu bakithi, njalo nethemba lokuthi khona laba abantu basithatha basikhuphuke basikhuphule basibeke kwelinye izinga. Ayipheli leyo nto, siyabathanda and ithemba lethu lihleli kubo. Okungawo ukuthi khona siqala kubo siyabasendela then ngicela wenze 1 2 3, bona bayakwenza la besuke sibenzele bayakwenza, kube khona abangakwenziyo but iningi labaza ukuthi khona bakwenze lokho, yabo. So ekusebenzeni kwethu I mean nama South Africans amathuba kuyawavula kakhulu nangokuthi khona esikhathini esiningi mfowethu ungathi let's say ufike eGoli, uthi mawufika eGoli uvela ufike uthi mawufika uvela ufike uhlale eTarfantel, uhlale uthi noma usebenza uhlale khona ungasasuki. Angisho ukuthi angikhulumi ngabantu baseTarfantel, kodwa ngezwe madoda ehlale eTarfantel ake lisuke eTarfantel. Yebo DVD mhlanga lapho sukani eTarfantel. So mawumuntu kufuneka umqondo wakho ukumove uhlale kwenye indawo so that umqondo wakho uzokwazi ukuthi usabalale, uzobona ezinye izinto ngenye indlela. So ukusebenza kwethu ngasho ngithi khona nama South Africans lokho mina kungiphe angazi ukuthi ngathini ngayibeka kanjani, kuyise wangipha kwangibonisa impilo kwangenza impilo ngayibuka ngelinye ihlo. Ngabona ukuthi khona in life mfowethu mangabe sisebenza sonke kukhona into onayo wena engenayo. Yeah, that's true. Kukhona into mhlambe enginayo ngenayo wena, so if we take that thing siyihlanganisa leyo nto izosithatha from level 1 to level 2. So ngokuhlangana kwethu mina ngithole ukuthi khona kusithathe kwasibeka kwelinye izinga, because kusithathe kwasibeka kwelinye izinga, yabo. So okungawo ukuthi khona not that ukuthi sisebenza nabo kuphela, siya mix even ama actors sinabo abasekhaya sinabo siyabafaka, kodwa abantu basekhaya ku-acting sasenenkinga. Sinenkinga yani ngoba mina mangakulistela more than 100 of bantu basekhaya actors. Sasenenkinga when it comes to what? Number 1 kusasekhona ukuthi khona maybe kunokusilela kokuthi mawutshela umuntu ngeacting ne. I remember ngeke ngacela imonologue komunye What is a monologue? Monologue let's say njengoba sizo khona namhlanje uphuma ibrief enye 3 ama drama series esizoqala ukuyishootha mhlambe next week. Yeah, right. Mawuphume ibrief ekushuthi kuzophuma ibrief ukuthi kuthwe let's say character yakho noncwadi yothando. Uncwadi yothando insizwe ethuli, yabona ethanda abantu eziyele esontweni, and then bese bezohamba mhlambe beyothatha 1 line mhlambe 2 lines ke kulokuzana kuma lines kancwadi yothando scripting, then so bese bekunika wena ukuthi khona sicela ukuthi uact when uzopick actually I character oyifunayo, then ubusu auditiona uzishuthe ngefoni uact uyi1 kube ngathi ngikhuluma nawe ne. Let's say ngithi kahlahle mina ngijwayela ucabanga ukuthi ubani,
then ngiyalinda ukuthi manje ukuphendula wena bese ngiqhubeka ngithi hayibo ungazongijwayela kabi engani ngalelela ngasambile saye edolobheni kodwa uzange uzungitshelele ukuthi kushutshwa na kahle uyitshela ukuthi mina so i-monologue it's something into efana naleyo. Namhlanje ngifundile bafowethu engisazi i-monologue. Angeke nisangenza lutho uThabo wathi sifunde bafowethu. I'm trying. So mangicela i-monologue umuntu angisendela enye into uyabona okungakuthi like uyabona lapha Jake uyabona ngathi into za ku TikTok into za na uyabona so okungangokuthi i-challenge yethu iba lapho ukuthi people when you are talking about acting kubantu basekhaya they basuke besicabanga lamahlaya basuke besacabanga i-sketches zasezikoleni in okukwenza ukuthi mfowethu noma ngabe kungathiwa mina as a director yes mina especially ama tactics wami mangabe ngidirector mina angichika amanye ama director achikana nesisebenza no bayachikana vele kodwa mina angikwazi ukuchika umuntu but mangabe ukuthi ongayithandi umuntu ngiyamtshela ene futhi ebusweni mina ungayenza into oyenzayo mawuthi uyangibuka ungithole ngahle ngiyithulele kodwa ngazange ngichike uyabona wena sithi wenza ijob. Yes so ibe into yakho niba yileyo nto ukuthi indlela engidirector ngayo isuke ihlukile so mina ngidirector ngale ndlela ukuthi ngiyakwenza uunderstand i-character yakho ngikwenza uunderstand njalo enjoy i-acting uyayibona leyo nto leyo so onga ukuthi nami as a director namangabe ukuthi nginayo leyo nhliziyo kodwa angifuni ukuthi khona umuntu asenza umsebenzi wami ube nzima uyayibona leyo nto le so iyo leyo nto le sometimes abantu bangazi bethi hayi bayitshela laba bafuna ukusebenza nama South Africans ukuba nzima kubantu basekhaya ukuthi baze bangene e-tracking kahle but we wish ukuthi sisebenze nabo njengamanje kule series le esizoyishoot sinawo sizoba nayo i-mix inomndeni wamaXhosa inomndeni wamaZulu inomndeni wamaNdebele awasekhaya which is sizobadinga vele abantu basekhaya sizobadinga abantu basekhaya ngicabanga ukuthi abantu abalaleleyo kwapha nibe niyayizwa i-opportunity ukuthi abazalidinga abantu basekhaya. Yes sizobadinga kakhulu engakusho maybe ngizothumela futhi nakuwe vele mina futhi nakuwe ngizothumela futhi nakuwe kodwa mawuza lapha mangabe ukuthi umuntu eza lapha please asi sketch akusi ama jokes akusiyini ne another thing le ngiyayizwa le ngiqeda ukukhuluma ngizwile badala mina angithanda mhlanje ngifuna ukugcizelela kakhulu another thing abantu basekhaya ake ngithi for example sike saba ne challenge eyokuthi mfowethu mina mangakuthi ngili-actor i-script sami mangabe ukuthi ngizobe ngithandana nontombazana othile and i-script set masithi khona bafika bahlala phansi bathi mabehleli phansi inkulumo yabo yaxoxa so mase lapha i-story siyabhalwa then isini ya creator if ama directors ethi okay isini yenu before ikuqale i-dialogue yenu ngiqala ukukhuluma njengabantu abathandanayo ake niqale nenze izinto zabantu abathandanayo that means maybe sizobukana emehlweni mina nogeli sokufanele yazazi into zabantu abathandanayo yes sofanele siqabulana so masiqabulana i-script sisho kanjalo ngisemsebenzini i-script sisho kanjalo ukuthi mina nogeli ufanele siqabulane sizokhuluma and then inkulumo yethu izosilidela tuye uqabulaneni isilidele ukuthi isambe siye embedeni siyoba sembedeni yabo then we had a challenge ukuthi ufunisini le so we had a challenge Mr. Ncube ukuthi abantu basekhaya bafuna uqabula abantu intombazane shukuthi yabona has boyfriend yakhe noma ndoda yakhe ibona isini because thina siyakhipha ama trailer mayibona isini wafona umuntu WhatsApp yona into eniyenze usibani nawo uhula nini bahulisa abantu banika amantombazane kwasho wathi hayi bandla sisingisazama ukuthi ngeze ukuthi make sense kuyuda hayi bakwethu hayi bandla i-acting bandla is not that azuthi mfethu labana abantu esi-actor nabo ne mina even ama actors mina singaxoxa ngokuthi ngimtshela ukuthi kusasa siyashoota ngesikhathi esikuthi nokuthi sithi masifika lapha strictly siyashoota senza whatever siyenzayo noma ngakuchika mina sisesethini akusho ukuthi mina nawe siyizitha masiphuma lapha sishayisa lapha sekithi nali orange ni right ngi right nje uyabo so lapha yana suke senza
lokho esikwenzayo after that ukuthi ubani ushadile ubani akashadanga ubani wenzakalena asinandaba nako size emsebenzini usazi size emsebenzini so ngitshela ukuthi mfethu wabanga umsindo to the extent ukuthi nayi keep ipart azange siyikhiphe iphathi but ngamblocker wawuqhamuka ngenye inamba futhi ngamblocker uqhamuka ngenye inamba futhi lo muntu wayehlasela left and right so okungangokuthi khona i-challenge esisasenayo ngabantu basekhaya ukwenza ukuthi sometimes uthola ukuthi ube ngathi uyazidistance kanti awuzidistance uyafuna ukuthi mfowethu lawo khona abafowini bebe khona nabo yabo ungangeni wedwa ungabona ufuna ukuba wedwa endaweni uyobuna inkinga vele yaphendule kancane yeah but I'm thinking ukuthi it's not because ngabantu basekhaya kwebe hlangane kuphela lo muntu oyabe nga understand I think lapho lapha kuma soapies ase South Africa sesizwe kuthiwa ubani usechayiwe main act I mean big actors abaphuma la ku TV kuma soapies uzothiwa sebechayene ubani uthe ubani uyajola basafuna ukuthi act I think lapho siyabe sithiye endaweni ezi wrong then bese ngithi mina I will also say maybe okwenza ama responses abe malutshwana from abantu bekhaya ukuthi maybe you may not be targeting them enough because if you give an example of Madlela his way is because abantu baseZimbabwe iZBC imdinge because bephakamiswe ngama Zimbabweans alapha eSouth Africa but of course bekusasela ama DVD athengiswa nesana isikhathi abantu bethenga ama 10 rand besiyobuka I think we've got a serious challenge lamandebele especially on YouTube because siyawomela bakithi isiyahomela kakhulu that one ngifuna ukuthi ngiveze kucace bangani baningi kakhulu ku Facebook ukwedlula ku YouTube la ku Facebook uyathola umuntu esithi manje kuthiwa thina njengoba siku free mode sesithethe ukuyanga sabenza baba into ejabulisayo but now bese ngisithi mina nxa lidinga ama actors especially do you advertise or you target those that you know or in those communities that you already live around because lokho lakho futhi kungabe ngokunye okucindezelayo ligcine selithola ama chances because you know ukuthi amaZimbabweans ala amaningi akhona afika lapha elanda umsebenzi othile awuswela asuka lapho bangezwa yonke opportunity ebuyayo ukuyegijima umuntu wakhona izothatha ama chance la sema restaurant la seya khona ama service yaziphekela ngaze ngisebenze restaurant bese ngihamba ngithemba umlimi so at the end of the day I think kulabantwana abaningi abaseZimbabwe abafundayo ema colleges abaye bafunda nasema theater do you target umuntu ole CV of course abangela ama CVs ungakwenza ukuthi kunomuntu ovelele natural talent but do you try and target labo vele abavele sebeqeqeshiwe ku acting yes engingakusho kakhulu Mr. Ncube ukuthi khona thina actually as targetanga yazi ukuthi ngingabekisa njengangokuthi khona ma i-actor ake ngibekise njengobaba uNdlovu ubaba uNdlovu Ernest yes we understand ukuthi khona ukube kuthiwa lawa art actually mangabe kuukuthi kuukuthi mabe ukuthi be target uhlobo olithile lwabantu yazi ukuthi acting as long as uzomnika lento engiyifunayo yeah that's true into ebalekile ukuthi unginike lento engiyifunayo mina ukuthi khona makuthiwa khona mangithi khona lalela ngicela wenze 1 2 3 unginike lento engiyifunayo sisebenze nomfowethu uMongezi ukhona kwamanye ama movies wethu the guy, like uMongezi the guy mangabe unaye he pays attention akutshele uma umtshela ukuthi ndoda ngicela wenze 1 2 3 ngicela wenze 1 2 3 ngicela wenze 1 uyayenza lento uyakunikeza lento oyifunayo uyabo uyakunikeza because I remember uMongezi I don't remember kuthiwa uthisha kuphi but uthema eza kithi samtshaza athi ndoda role yakho uthisha uthema ifika wathola ingane zazigcwele iclass ingane zigcwele lapha uthema wafika wafundisa abantwana bayifila le nto yokuthi baseclassini like he's a teacher uyabafundisa uyabo wayesinika lento esifuna as much as the script sasingasho ukuthi but whatever owayenza lapho eclassini
vele abantwana bayifeel ukuthi lena iclass. Even nami ngiudirector ngangisehluleka nokuthi ngithi khona ngithi kuye cut ngendlela wayesenza ngayo ngendlela wayesenza ngayo ngayithulela ngami yabona vele wazi ngasebenza kumadlela yes wazi wafika egcine ngazi ngafika wazi wayoyigcina nje nekugcineni ngase ngithi cut ngoba I really want to cut yena sasebhizi yabo usazo release more. Yes. So injani into yakho as long as umuntu ezokunika lento oyifunayo wena abantwana basekhaya ngazama ukumbonisa ukuthi this is not what I want. Ufundani bazitshela sekuhamba sethi. Yes, or ba favor bani because yazi ukuthi mfethu kukhona ikhona hayi ukuthi khona ingane ku Friends Forever khona ingane esinazo lapha yana kukhona makuthi ungabheka there is a girl abathi ulokhuzane main character lapha uSindi. uSindi uAndile Ndlovu owasekhesi emaphisa. Then kukhona abadusi bahle naye wasekhesi emaphisa. Right why wasekhesi emaphisa. Okay kukhona omunye bakhona impela abaningana lapha ya. Kukhona omunye zingane bezingazi uku-actors bafike thina sabafundisa ukuthi uyaswitcha iscript sakho understand ukuthi inkulumo yakho iqali kanjani ifike kanjani. So umuntu usifundisa ukuswitcha ukuthi okay manje ngiyahleka phela ungaqala right ukhale ugcina usuhleka. So leyo nto leyo yobi kusine yiwani. So abantwana siyabafundisa. So okwamanje sesisenza njengani ukuthi khona maku ukuthi khona esiyenzayo mhlambe njengamanje sesizama ukuthi nathi samukhuphula izinga because izinga lokusebenza because umuntu ngeke uhlala usebenza ngestrategy esiyi1 waya awufuze ukhombise ukwenze njani ukukhula yabo. So okay kukhona mina umuntu engazibonela ngambona ukuthi okay lo muntu lo hayi good awuthi ke ngizame awuthi ke ngizama ukukusebenzisa ngibona ukuthi uzongipha nale nto engiyifuna then ngikuzame okay ngikufaka. So into ekhona ukuthi thina ama actors esesiwasebenzisile maningi maybe close to 100 abakade bengazi abangena experience. Ngisho ukuthi bakhona sinabe esesisebenze nabo abane experience maybe abanye sebe actile impela abanye ba act kwamanye amafilimu abanye bayasuka kithi baye kwamanye abanye sesisebenze nabanye. I think I remember khona osuke bathi le Smoke and Mirrors silosi sisebenze naye kwenye ama movies ethi umcebo wegazi. Then sebenze njengoba ngisisho ukuthi sebenze nobaba uSpinash njengoba abantu vele izone 14 abazi izone 14 yibabantu nje. So sisebenze nabo. So kuya ngokuya omambuselaphi basebenzile kweshaka ilembe imbewu bathi nikiwe yabo. So sisebenzile nabo. So onga ukuthi mawuhamba uyobudonsa ufake abane experience ufake abanye sebe actile kwezinye indawo abanye bangama extras kwezinye indawo kodwa bawobidinga ama opportunities kithi befuna ukuthi bakwazi ukuthi babooste nama CV wabo and stuff. So thina siyaqalela iCV siyakwazi ukuqalela iCV ungaziluthe nje mawufika ngizokutshela ngithi yenza 1 2 3 ufunda iscript sakho understand then bese ngifika mina sengi-eda kuloko bese ngitshela ukuthi yenza 1 2 3 1 2 3 because masifika lapha is not like ukuthi masifika sibeka ama camera sithi asikhali cha kunokurana ama lines before we shoot besase busy lana be set up into zabo mina as a director ngibe ngihleli nawe la ngibe ngihleli nani ni2 ngithi irunning singa before si shoot then ngiqondise whatever ngifuna ukuyiqondisa before bayishoot yabo ngoba nami okoqala angifuni umsebenzi wami uphume ubheda njalo at the same time angifuni nawe ama viewers ethi maye kubuka bedayi nayo lo uyabheda. So ngibe ngifuna ukuthi siyasizana ngiyakukhulisa. So baya rana ama lines wabo mabaqeda ukurana ama lines wabo sengisisho ukuthi hayi sebe ready sesingabashoot. So umuntu laphana ohleziyo ekhaya laphana naye ovela eBedbridge laphana osezwe ukuthi hayi ama boyfriend achinga ini osesesaba ukuza uthini bamema njani ukuthi banithola njani abantu abafuna ukulijoina bazobonisa ama talent wabo. Ngingasho ukuthi especially mina on Facebook ne banga searcha ufundani
incwadi yothando love letter mzulide nje so ufundani ungavela uthi fundani love letter I'm sure kuvela mina yimi ngiyi-1 ngathi fundani love letter or fundani incwadi yothando then kuvele awusi umuntu lawo lama account amaningi uthi ngizafunda incwadi yothando ngoba yabo incwadi yothando ayi10 bele zithombe zakho konke laba yakhona igang la uthola ukuthi kuba nzima uthola ukuthi umuntu umculi athi hayi ashiye la athi hayi mani ifuna niyangilandela ku Facebook igama lami ngikhanda lenja o khandela ikhulu o what mawuthi uthi khandela ikhulu ku Facebook kuvela abakhandela ikhulu abangu30 right okay isithombe si1 is the same person mawuthi uyachecka ngumuntu oyedwa so kuba nzima sicabanga ukuthi ake nibe professional man bacula umuntu kabe le account eyodwa uyikhohlwa njani vele ipassword mina into engazenzela mina since ngajoin iFacebook mina mina ngajoina ngo2012 iFacebook lokho ngine account yes mina nami ngijoine ngazo lezo sikhathi ngijoine 2012 ngikhumbula kahle since nje ngasebenzisa yona zona lezi zinto engangizenza ku Facebook ngekhathi ngiqala ukujoin Facebook ngazenza ngaleyo account ngaze ngangena emculweni ngaphuma kuzo lezo zinto nami ngadliwa ama airtime nemali ezithile ngifaka ku shop ngayo leyo account ayangizukuya kakhulu lokho right bafowethu bengisho bafo banithola njani kodwa ngoba benithola ku Facebook umuntu osekhaya ngakuthola ku Facebook uwenze njani kukhona enikwenzayo mhlawumbe okusekhaya okungayenza ukuthi kugroome amanye ama actors especially when sifuna ama actors asekhaya kumbe into yeni yonke is ama actors especially njengasekhaya kufuneka ukuthi njengoba kuluhlelo lwethu ukuthi siyenze lokho kodwa ke so far mina ngathi i-act esengixhumane nayo bathu Sparks the girl uya act impela ama drama amaningi ku ZBC actile kuyo intombazane yomvenda from Ebate Bridge kusho ukuthi uyo umuntu oseze kimi wazosho ukuthi khona uyafisa ukusebenza I can see ukuthi into oyenzayo iyapi njalo kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi khona ngeke ngisebenze nawe so nguye umuntu so far because into engizoyisho ukuthi kubuhlungu ngike ngayenza leyo nto uku-approach abantu like ima uqala ukwenza into approach abantu 1 ukuthi yazi ukuthi nathi besenze njalo ngifona everyday nto tawoza ngapha interview kunzima abantu bengafuki yes ngoba bakhona impela engike ngabalanda mina ngabalanda ngizama ukukhulumisana nabo ngibacela ngithi kunento ethile abasekhaya ngoba ku-easy yazi mawuzoqala into ku-easy ukuthi ulande abantu babona njengoba ngisasho ukuthi sometimes angazi ke noma ngiwaveza hayi amagama filo yakho uyaveza okay angithi ezilonga umuntu wakho nephila okay ngenga approach usibande we can say that bawukuthi wake walo approach lwabaleka abantu engabalandi impela mina enibaziyo nabantu ababaziyo masiqala ngalanda uNkomosi uNkomosi uFoster ngoba umuntu engisebenze naye mina umuntu engam-approachayo nga-approacha uNkomosi uNkomosi ngingaphansi kwesandla sakhe actually kwezomculo everyone knows ukuthi uyamajaha amahle so ngam-approacha okay akazange abe nenkinga yena eqinisweni yena akazange abe nenkinga saba ne-challenge yokuthi ngokomsebenzi ube offer ngama Sundays so sometimes you find that ukuthi thina shoota ngama Saturdays so saba naleyo challenge then ngazo approacha uThuli Khumalo ethe bathi benginkosikazi kabani unkosikazi kabani kuMadlela Thuli benginkosikazi kaJamela ngimazi ukuthi bani okay uyambona uThuli Mangethe yes uThuli Mangethe yes ngam-approach ngethemba lokuthi you know mangabe kuukuthi ulanda abantu bakini futhi obaziyo ukuthi baneclue nento oyenzayo so ngaya kuye ngafika ngakhuluma naye ngacela futhi ngathi ngacela ngambhalela
small script ngathi ngicela ungenzele i-monologue because manje nisebenza nonke i-love letter angizothi umbhalele udume ngobhala incwadi so yena ngambhalela so ngathi mangabe ngimsendela ukuthi khona ngoba manje nisebenza nonke kunaleyo nto leyo ukuthi mabethi khona strictly indoda sifuna ama monologue as much as umuntu umazi ukuthi khona uya actor kodwa ukuzulethe iproof yokuthi lowo muntu he or she can do leyo nto abayifunayo let us something yabo ngacela ngathi ngicela ungisendele imonologue ngayicela athi voice ichile ngamcela futhi wathi yabona nje ngamcela wathi ubuye esontweni kwasho yabona nje ngamcela azuthi azikwazi ngathi as much as benginganalo lento ukuthi uzoyenza leyo nto yabo so ngamcela wawunayo lento ukuthi uzoyenza nganginayo leyo nto namanje ngisasenayo ukuthi leyo nto uzoyenza kodwa ke I don't know ukuthi kusuka kwenzakaleni kubantu basekhaya ngazi or aziphi hayi khuluma angazi maybe sometimes inkinga esisuke sibe nayo ne ukuthi sometimes kukhona abanye abantu angisho ukuthi uthula ucabanga kanjalo kodwa ke bakhona engike ngakhuluma nabo futhi so ekukhulumeni so indaba yethu yagcina iphele kanjalo indaba yethu igcine engangiphanga imonologue so ngangakwazi ukuthi ngingahamba mina ngiyosubmit igama lakhe kuphi kubantu engisebenza nabo ku crew engisebenza nayo ukuthi mina lo muntu because ngingamkhulumela mina ngithi hayi vele lo muntu ugrand uright uyabona uright so kodwa ukuthi base bethi khona okay indoda siyakuza usho kanjani where is the monologue kodwa kufanele ukuthi ngimtshela hayi lo muntu ngiyamazi bese ngithatha imonologue yakhe ngithi hayibo and mina ke ngigudu uyakwazi nokuyikhulumela le monologue ngiyakwazi ukuyikhulumela at the same time kumele ashude noma ilizwi lichilo ozomkhulumela yes ngisonena ngisazi ukuthi yena ucule kakhulu yabona benomlindelo datha yabona leyo mangifika lapha ngikhuluma ngiyazi ukuthi ngangisazi ukuthi ngizothi mangifika mina ngithi hayi bafethu nansi sicela ukuthi le role siyinikeze yena yabo so kuba yiyo leyo nto plus futhi angisho ukuthi kukanjalo please ningilalele kahle mina sometimes njengoba listen carefully njengoba ngisisho ukuthi mina nginayo leyo nto ukuthi khona ama tactics ami okudirector ahlukile ngiyafuna ukuthi umuntu understand into ayenza because nami the guy njengoba ngisasho uSiphamandla the guy wangenza ngayi understand acting indlela wayengidirector ngayo indlela wakuse ziningi izinto engazi understanda nginayo so lawo ma tactics ngabona ukuthi nangenhliziyo enginayo ngiyakwazi ukuthi ngiwasebenzise namase ngifaka nalokho nami enginako so mina ngiyakwazi ukuthi ngimtshele ukuthi ngicela ukuthi imonologue yakho ithintela ngingaze ngikwenzele neexample ukuthi ngicela ukuthi imonologue yakho ihambe la so akazange ngibuze akazange azihlupha azange njani ngabona ukuthi no maybe mhlambe ngimhlupha ngento kanjani mhlambe angasekho kuyo yabo so ngagcina ngithula kanjani then you move to ba okay kukhona nje abanye abaseceleni abangekho kodwa emehlweni abantu abangekho ukuthi noma ngamention but anyway abantu anibana bengifuna umention la besibazi so it depends ukuthi khona mfowethu abanye uthi mawumtshela ukuthi ngicela 1 2 3 abesebona ngazathi thola malini yes uyathola malini number 1 number 2 abesebona ngazathi phela azuthi mfethu kunabanye abantu abacabanga ukuthi thina abanye mhlambe ngizothi mangishela maybe ngizoshela ukuthi mina ngincwadi yothando vele kancane belele shithi hayi mina ke lapha mina ngidirector ngiyenza kwasho so that ngizowina inhliziyo yakhe so umunye umuntu mawubuyizo approacha ngokuthi khona yazi bengicela ukuthi ube yipart of umsebenzi wami so kungathi yena umqondo wakhe awusagcili kulento mina engizenza ukuthi mebuzama ukumshela ngamashela ngendlela zokuthi wena mhlawumbe uzama ukumshela ngendlela zokuthini ngendlela zokuthi wena uyi-director uyini forgetting ukuthi mina I meet amantombazane almost each and every day amantombazane amahle omama bahle ubani uyabona labo bantu khona umunye kwami approach wabecabanga khona lokho wa forget ukuthi wena uyameet abomama abahle yes hayi ukuthi ukhona bakhona vele engakwenzayo lokho bakhona oke kwazi okuze kwafika yeah but you understand how painful it is ukuthi uthola ukuthi uya approacha umuntu umbizela umsebenzi ngoba uyambona ukuthi engaba netalent ekwenzeni into enje then yena akubone enxele acabanga ukuthi wena lapha yana
uzombuluzela actually uma ngingasebenzisa igama eli-right uzombuluzela uzomtshela ukuthi wena ungubani kahle so that umshare. Yebo, but umuntu usuka vele abe naleyo ngqondo ngoba sometimes if ever uthola ukuthi mhlawumbe strictly uvele wagxila kuleyo nto leyo, sometimes uthola ukuthi nokuzwana kwenu uyabona uvele kuhamba ungathi kuyashabalala kuyaphela. So mina makuthi leyo nto leyo mfowethu engibona ukuthi engize ngayo kuwe, makuthi ngikubona ukuthi ngathi awuyi kuyo, obvious ngizothula mina, uyabo, ngizothula. So ongawo ukuthi phela akubona bonke abantu obazothi mabefika phambi kwamehlo akho njengensizwa njengomuntu wesilisa usuku bafuna or usuku bathanda usukwenza njani, uyabo, but ke umuntu yokumbonile. So abantu ngisho ngithi ngathinta ukuthi abantu bakithi abanye abakwazi ukubona noma ngabe sokufike into eserious phambi kwakhe ngendlela zokuthi sihlezi sibheke into eseceleni, waya sihlezi sibheke into enjani eseceleni. Njengamanje njengoba ngikhuluma ngale ukuthi sinawo umndeni wamaNdebele kule drama series esinayo, ngingasho ukuthi umndeni oshisa kakhulu, usendaweni right and i-drama series yakhona bakhona already abasengqondweni yami engibacabanga engingekho sure ukuthi before siye kwi-agent, because into yokuqala ukuthi before uyisisebenzisana, because ne-agent nesebenzisana nayo esikwazi ukuthi okay mangabe sine manje ngoba sisebenzisana ne-agent because ngokukhula uyakhula kune-agent esisebenzisana nayo i-New Breed Empire. So noma yiphi actor silifuna siyalithola. Ukuthi ama-chances mfowethu ukuthi ubulanda abantu bafonele bancenga sesiba mancane selokhu ama-chances akhona mancane kusasa kuzobe isikhathi lesithile sizosebenzisa ukuthi uswimbo. Yes, kuzobe sekuthiwa uncwadi wethando noma ungazathi nabaveza ama-chance kanti amathuba siyawaveza qala emathubeni then ubusuhamba ngenxa yokwanda komsebenzi nawe ubususithi no ithi ngihlwana indaba zokudingana nama-actors ngiconcentrate straight ebantwini abakhiqiza straight kwi-New Breed. I-New Breed sisebenza naye, the guy sisebenza naye, simtshela ndoda nansi movie ama-characters esiwafuna noma yi-15 noma yi-27 naba abantu siyabadinga mayikhiphe ekuseni ntambama thina sobe sithole maybe ama-actors afika 30 belwela ilokhuzaneni yi-1 character yi-1. Kodwa wena ngalesi sikhathi ubuqeda ilanga lonke uzama ukukhuluma nomuntu oyi-1. So sobe sina something like 30. Ifoni yami iyagcwala kanti ngoba mayifika akazenzeli yena naye uyawathatha wonke lama monologue maybe i-character yi-1 azowathi gqi naba madoda bangu-30 la speaker 20 ayithathe ayibuyisele abanikeze enye iline le 20 esiyichuzile le kusho ukuthi abakhonanga yithi asisho ukuthi bahlulekile kodwa abakwazanga ukumitha leyo nto uyabura phela kunye umuntu ayisuka ejethi hayi bangichomela bathi mina kanti i-character owawuyiphikile wena ubungameshi. Yes. Ngeke nje uthi une voice ubusu siyaphika ukuthi wena uyisigebengu hawu umuntu ungeka keep ifone vele yabo. So kumele nawe uthi ifone dot. Yes, so phinde futhi kuleyo 20 baphinde basubmit amanye ama-monologue, choose 10 but nakanjalo sigcine sisele ne-top 3 after kuleyo top 3 sisale ne-2 bese sichoose 1 kule 30 esinayo. So movie yabona ukuthi yabe kuyimovie eserious. Yes. Umsebenzi yokuphuma umuhle. Mina nami njengoba ngidirector umthetho owabekwayo ku Pull Up Media kwathiwa they know ukuthi mina I'm a director at the same time ngi-actor, right? Mangike ngabheka ngathi 1 2 3 nami ngathanda enye role ngathi le ngiyayithanda. Angiyithathi mina ngithi hayi mina ngibatshela ukuthi no bafethu nizoyithatha mina ngiyayi-auditiona bayayifuna imonologue yami ukuthi ndoda sifuna ukubona ukuthi ngempela uzoyenza lo because sizokufaka bese emva kwalapho ungayenzi lento esiyifunayo. So mina ngiyayi-auditionela that character leya engiyifunayo mina. So makuthi ngifeyilile ngeke ngibakwatele ngithi hayi movie yabo angeke injalo ibhalwe yimi ngingayibhala ngiyithande kodwa bazongitshela ukuthi ngicela kodwa wenzi kahle no yimi ngabhala lento le ngifuna kube njengokuthi mina. Yes, so injalo into yakhona ukuthi okwamanje ama-chances akhona aya ngokuncipha ekuthinini khona. That's why kuzobe sekuthiwa
siyachoma ubani uyachoma kanti ngale indlela esesisebenza ngayo iyashintsha ngoba nami imisebenzi baminingi ngibe ngifuna ukwenza okunye ngihlela okunye nami ngenza okunye then lo yana nayo busy ngokunye then bese sihlangana somewhere kanjalo kodwa kule bekukhona kade besekhanda ebengibacabanga ukuthi okay we can use them kule sebephumile kanti no bakhona bona kodwa angikho sure njengoba kungabantu bakithi nangendlela engibazo phela abomndeni wakho uyazi kakhulu angikho sure ukuthi noma ngathi umuntu wakona uzomlanda uyokhuluma naye noma ngathi umuntu wakho uzomlanda uzokhuluma naye lethi list le mina abantu abamnabalandi Bani mina kuzoba ngcono. Wanganikeza mina ilist angisho ukuthi uyilethe la online. Ngisho ukuthi uma ungathatha ilist le unginike uthi ayigwaza. Phela sometimes approach abantu kuyahlukana yabo. Uthola ukuthi wena abanye bazobe say manje director sefonile lapha uthi ufuna then umuntu egcine esesa but makuyimi nje indoda lapha kule game efuneka sitshelana ngendlela different. Yabo. I'm not saying ukuthi ungapha mina direct. I'm just saying ukuthi sometimes maybe ku approach abantu indlela enisuke niba approach ngayo usuku umuntu ahlasabe sometimes or ahle ndoda lapha sidinga umuntu actor hayi umuntu ozodlala sifuna umuntu okwazi uactor mangathi into yakho uyazi isicela ungabuyi uyabona so umuntu khona ba approach njalo then kube nomunye approach ngenye indlela so kungenza ukuthi maybe abantu bayesaba niba approach ngiyabona mina into engayisho ngithi mina indlela abantu abangazi ngiyo indlela abantu abangazi ngiyo ngisazochaza mina ungahlangana nami namhlanje ngiyacabanga ukuthi wena sesiphila iminyaka since ungazi ngikanje ndaswa ubone uvi namhlanje even noma uthe mawungimema uthi ndoda woza ngabuya ngesizathu sokuthi angishintshi ngizohlala nginjalo ukuthi sengisebenze nabo bani kuphi kanjani nini sengenzeni lokhana akukushintshi indlela oyiyo bakwethu ngisho leyo nto ukuthi bakwethu ayikho lento ukuthi uthe ngoba umuntu sengivela kuma TV sengisenza imisebenzi ethinta or sengisebenze nabantu abasezingene abantu kade lokho akungishintshi indlela engiyiyo leyanto ngazi ngiyiyo ngahlangana nami uzongithola nginjalo unless mawuzothi mawungibuka wena ungibuke ngelihlo lobu-celebrity ukuthi lo vele usechoma uzombona ngichoma ngoba uzozidistance from me umela mina nami phela ngingiloko ngilandelela mina ngizohlala ngiyilento engiyiyo wena ubusungibalekela so angeke ngiwafihle wona amagama angifuni ukuwafihla ngabe ngakaba approach njalo nama contacts wabengenawo kodwa sometimes engingakusho kakhulu ukuthi TikTok sometimes amakhono abantu iyawaveza sometimes check out TikTok ubona abantu uyababona ukuthi but this person makungenzeka ukuthi ngisebenza naye mangayenza ukuthi ngisebenza nawe entweni ethile usangayenza because azuthi kunento kanje ku YouTube ne kuma channels kuna production amakhulu ahambe ngena kuma channels wethu thina njengoba engena kuma channels wethu ebheka ama actors abanye bayaphikwa from kuma movie wethu kulokhuzaneni kulokhuzane like for example kunale bathi amantombazana abafana the boys versus amantombazane the girls those girls ama production ayahamba mayifuna ukubathatha maybe abathathe ahamba yobasebenzisa kanjalo but babaqalele kubabona kuphi lapha ya so even the TikTok bakhona abanye abantu abahamba babheka ama talent khona lapha ukuthi ama talent kanjani abafana nami mina ngeke ungibone yes ngiyaposta vele ngoba ngiyathanda mina ukuposta and ngiyacreate ezinye zezinto zokuactor ngifake and stuff and everything kodwa mina mangebe ngilandela ngikubona njengoba ngisho ukuthi bakhona engibaphikile engibabonile abawu2 that is angikho sure ukuthi mangingakhuluma nabo bazovuma or bazoyenza leyo nto angazi noma mhlawumbe ngaba lile nhlanhla kabi ukuthi silizokhulunyelwa ku TV ngoba okay kunale ntombazane ambathwana bathu Sasha lana sikhuluma ngamantombazane akwazi ukuactor amantombazane owafunayo angibazi ubani bathu Sasha okay Sasha mina nama ngikwazi but someone bakubonile ukuthi unekhono bakudinga lapha bathu Sasha ukwilonto uyafundisa mostly uhlale fundisa like bomama in bani bancane but so if mangimbona ne ngimbuka ngehlo la kwa acting okay
creative, that person creative, ne creative, that means maya ngabe utholakala YouTube ngimbona nje TikTok kodwa ngike ngambona we will check nami ngizohamba ngiyona. Yes, ngike ngambona interviewer uBrema, I think okay yeah ayisengiyakwazi Sasha ngiyaxolisa mayibabo ngiyakwazi okay so that girl what I can say ne that girl creative ne a creative shuthi uluya umuntu ukuthi noma ungamnika iscript ne noma ungamnika iscript uyakwazi ukuimprovise ukuthi as long as engaphumanga ku storyline but uyakwazi ukuimprovise ukugxila kuleyo nto leyo enjani qhubeka mfowethu. Okay uyakwazi ukuimprovise angisho ukuthi uyakwazi kodwa ngendlela a creative ngayo angeke umhlulu ukuimprovise angeke umhlulu ukuthi enze whatever le wena njenge director uthi akayenzi ne. Okay ngowesibili I think bebe bonke futhi owesibili bebe bonke futhi ngekhathi ku-interview laba abantu nibabone kakwani ngabona live angibazi ngisho ukuthi babone no bona ngiyababona ku TikTok ngiyababona ngiyabafollowa futhi mostly ngiyayilandela lo ohlale Maki Register lo ohlale Maki Register lo bathu bani yiko phela sengiqolisa ngithi ngiyabazi sengilahlewe wena lo wayethi khona uthisha werumba wena ndlethela uswazi kwasha wacima abantu okay naye futhi ne okay ungawo ukuthi khona mangibabuka okay ba creative so ba creative ngalendlela yokuthi khona labo bantu mawusumnikeze iscript uzokwenzela leyo nto le uzokwenzela because that girl uyakwazi ukuthi aswitche from kwenye indawo aswitche futhi uyayibona leyo nto le because we acting is like fana sebholeni ukuthi umuntu uyakwazi ukumswitcha asuke la ukuthi ibhola lisusu libeke le ulisusu libeke le so ikanjalo leyo nto leyo so mina mangisiyongena mostly mangisiyongena ku TikTok mangisiyongena ku TikTok strictly yes kukhona lokho okuningi lokho engikubonayo kuyahlekisa kunama jokes but strictly umqondo wami uphume ukuthi nini khona ngibone whatever engiyibonayo lapha ya then if ever ngithola leyo chance ukuthi ngikhulume naye leyo muntu then ngingakwazi ukukhuluma naye then mangabe ukuthi kulunga then ngimbuyise ngapha ngikhulume ne team ukuthi guys ngicela ukuthi sike sizamele le talent then angeke kungenze ukuthi makuvuma ngese sikunike main character kodwa maybe sizokunika ube yisupporting character lapha nalapha if you right hoy siyasebenza lapha. Sabonga kakhulu ngiyalithanda lapha emakhaya namhlanje bengiphethe incwadi yothando ufundani ezokhuluma ngoku-act so Miss Werumba siyayifuna i-agent fee yethu ngapha sesinitholele umsebenzi insizwa lapha ithi yaniqhasha yanifuna kukhona okuhle ekubonileyo enikwenzayo lokho kuyabonisa ukuthi bakithi asingadlali bekunenye insizwa labathi ngumfana welitshe ithe masingena ku social media online abanye bethu sisuke sisemsebenzini so uyacela ukuthi abantu behloniphe mawungena comment yekela ngoba thina abanye sisemsebenzini ubefaka i-example yokuthi ethi yena uyathi ufake i-post yakho umuntu ehle efake i-comment yokuqala lona uzamani yini into ayifundisa abantu okay umuntu ozolandela lapha already senze sithi video le ukuthi iyabheda kule nto wrong ayifundisa abantu akasayivuli sechiya kunjalo sometimes the person say hotspot la say wena uyahlala ufundisa abantu gazange afundi imfundo so kuhle ngoba kukhona abantu abangena ku social media besiyabona into ezinhle enizenzayo njengoba esho ufundani ukuthi kukhona ababonileyo ku TikTok besenza into enhle futhi wazi wafisa ukuthi kwi production yabo be free HD abanye ama HD and free HD banifisa ukuthi ungasondela nizosebenzana nabo ungavalelisa emakhaya okay angibonge kakhulu kunina abafowethu ukuthi ngibe nani namhlanje nanokuthi ninginikeze lelo thuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume kabanzi ngomsebenzi ngiveze mhlawumbe abanye abantu ekhaya bazoku-understanda lokho ngiyabonga kakhulu kubo bonke abasupportayo nabasazosupporta starting from namhlanje ngoba sebezwe lokho esikhulumile engingakusho ukuthi abayo befuna ukuxhumana nami abayo befuna ukuxhumana nami njengoba besekade ngishilo ku Facebook ngiufundani ncwadi yothando love letter Mzulu so mostly mina i-account yami like kwi-account yami ungayilandela ngiposta about acting mostly ngiposta into nje ze-acting ama short reels ama videos ze-acting ama behind the scenes yonke leyo nto leyo then i-phone number u 073 562
3170 073 562 3170. Strictly mangabe kuukuthi uzokhuluma nani ukuthi mhlambe ufuna mhlambe kuukuthi maybe ufuna into mhlambe is either ufuna ukwelulekwa ngomculo, because mina angivaleli ngaphandle umuntu, mina noma ngathi umuntu ingoma yakhe ungisendela ingoma yakhe makukhona engikuzwayo noma okungifikelayo ngiyakutshela ukuthi can you please mangabe kuukuthi ithubu sasenalo ngicela uede 123 123 123. So is either ufuna uku-advise ngomculo, ufuna ukwenza noma i-acting and stuff and everything, yonke leyo nto leyo, then yeah ungaxhumana nami. And kubantu bakithi futhi engingafuni ukusho kakhulu ukuthi ukuze ukwazi ukukhula kahle i-talent lakho mostly imali yazizela. Ungathi mawusiya uye vele utargete imali, kodwa ke siyazi izozizela yona imali, kodwa isilethwa yini imisebenzi yakho. So mostly okokuqala qala ukhule akekho umuntu wathi ezalwa ahle wahola, kodwa kufanele uqala ufunde ukuze uqualify ukuthi usungazi uyongena e-officeini ushaya icomputer. Siyanithanda kakhulu emakhaya.